Сусана Жемилова, Тылсымлы сандычық ақында масал. Қырымның бір көйінде, бек дүлбердақ вадиінде, мераметлі, ишкер, ама фуқари Абдулла адлы инсан яшай екен. Абдуллаға омыр арқадашынен берабер бақчасы олған күчік бір евде отырған. Олар шу бақчаның мейваларынан кечине екенлер. Бақчаның мейвалары бүтін дақ вади ішінде ән татлы, белезетлі олып, кефе шери базарларында яқшы сатылған. Бүтін көйлілер қувансын, бақчадан кечкен чоқрақ суы тазе белезетлі олсын деп, чоқрақ әр вақыт темізлене екен. Халқының урф адетлеріні күткен ve çoğraqны daima temiz tutqan üçün Abdullah ağаны herkes hürmet etken. Günlerin birinde Abdullah ağa bahçesinde rahatlanmak için oturgan. Bu tam yazının başı, kirazlar endi şırasına tolgan vakit eken. Bahçıvan adi öyleligini bir tilim ötmek ile çoğraq suvunu içmege hazırlangan. O, evlerinde aşalacak şey kalmağını, meyveler ise daha yakın vakitte pişmeyeceği hakkında düşünüp kalgan. Demek ki o ve umur arkadaşı belli bir vakit aç kalacaklar. Abdullah'a ötmek parçasını ağzına koyacak da çoğraq yanında tubu teşik eski teneke meşrebenin su almağa tırışkan, tanış olmagan fakir kartini görgen. O birden ayakka sıçrap durgan ve Kartinin yanına barıp selamlaşkan, büyükке saygı gösterip elini algan, o aç olup olmaganını sorap ona elindeki ötmekini uzatkan. Karti teklif etilgen ötmekke sevinip ona aveslikten aşagan. Abdullah ağa ona taze çoğraq suvunen durulgan gugumnu da uzatkan. Karti son tamlağa kadar suvunu içip bitirgen. Ama gugumnu kaytaracakta onu elinden düşürgen. Gugum çoğraq taşına urulup darmadağın parçalangan. Bahçıvan kederlengen. Çünkü bu gugum onun toy hediyesi olup omur arkadaşı tarafından annenevi örneklerle bezetilgen eken. Ama o hart insanға saygılı olup kederini göstermemege tırışkan. Artık akşam vakti yakınlaşkan eken ve Abdullah Kartiге bahçadan çıkma yolunu tapmağa ya da onun evinde gecelemege teklif etken. Fakir kadın razı olup Abdullah ağanın omuzuna dayanarak onun evine yol algan. Bahçıvanın refikası kirli ve yırtık urbalı fakir kadınға pek de kuvanmagan. Ama omur arkadaşının sert bakışını korup Kartini yumşak yastılğılarga oturtkan. Ocak yanına çapıp beklenilmegen musafir için sofra hazırlamağa acele etken. Kadın evde ne var ise her şeyini sofraga koygan. Sofra ne kadar sade donatılsa bile fakir kadın ona pek kuvangan ve tezden akşam aşından hiçbir şey kalmadı. Çayının vakiti gelgende ev bekesi çay getirip son şeker kesecigini saklagan. Abdullah ağa musafirge çay yanına tatlı bir şey koyup ulamağanına şaşkan ve umur arkadaşından şeker hakkında soragan. Kadın utanıp gözlerini saklagan, yüzünü ellerinin kapatgan. Ama sonra oğluğunun cebinden şeker kesecigini çıkargan. Karti onu aşamagan ve çoğraq yanına gelgende yanında olgan torbasını getirmege rica etken. Bahçıvan çuvalını getirgen son Karti içinden küçük teneke sandıçıqны çıkarıp onu ağlamaktan gözleri kırmızı olgan ev bekesine uzatkan. Fuqareleginden utanma hanım, karık sesle aytkan Karti. Sen merhametli ve әлі napsın. Sen o zamur arkadaşını sevip hürmet etesin. Onun sözünü dinleysin. Adetlerimizni kütesin. Bu sandıçıqны bahşiş olarak kabul et. Eğer bu sandıçıqta saklajak şeyim olmasa, o bana nege kerek? Hayretlikten soragan ev bekesi. Karti o sonki şeker kesecigini alıp, onu sandıçıqqa koygan ve külümsiregen. Men pek buldurdum.
Эв бекисине айткан Харти. Эгер мана уйклай жак жерни көстөрсөң, сага бек миннетдар болурум. Эв ханымы кийиз yorганны ожак янында төшөгөн. Бу да бекленилмеген мусафирге уйку үчүн эң жакшы жер экен. Эв сайыплары саба уянганда кече мусафиры энди кеткенini көргөнлөр. Кийиз yorган ожак янында бүкленген, капы янында турган таяк же чубал да жок экен. Тек софрада Хартинин бакшышы тенеке сандычак калган. Сандычак эски, усту бираз ыпранган, мавы ve зүмрүт түслерине бояланган. Шу мавы зүмрүт реңктерге бояланган кутучуктун усту дөгмө көшечиклеринен яраштырылган. Бир заманлары шу көшечиклер ve базы дигер жерлери де тунч боянен бояланган экен. Ама вакыт менен боя сылынып, боз модени көрүнүп калган жерлери таз башки быйылтырагандар. Аңлашылганына көрө, Харти бу сандычакны чоктан кулланып келген, чүнки үстүндө замандын изи дуюлган. Умур аркадашы үчүн сабалаха эч бир шей олмаганын түшүнүп, эв бикеси кедеринен сандычактын көшелерин сыйпаган. Харти сандычакка койгон шекер кесечеги акында унуткандыр деп, үмүт менен сандычактын капагын ачмага истеген. Амма капак ачылмаган. Кадын таажипленген, беолган күчүнөн капакты чекмеге башлаган. Амма күчүк шертме килит ачылмаган. Кадынын чекишкенин көргөн Абдулла ага сандычакны өзү ачмага тырышкан. Ve bunu belli bir gayretlerden son becergen. Nihayet kapak açılgan son, aman Allah'ım, sandıçık töpesine kadar şeker dolu eken. Karı hoca gözlerine inanmaganlar. Acaba Harti'nin çuvalında o kadar şeker var eken mi? Ya da böyle etip o musafirçenlik için minnetdarlığını bildirdi mi? Biraz vakit geçken son, Бакчыфанның карысы ерінден туруп, шекерни күчүк тепсиге койган ve evden чапып чыккан. Чок вакыт кечмеден о evге un ve süt кетирген. Күлүп, кожасына шекерни бу ашайт малдарына деңишкенин аңлаткан. Sonra оглук такып, кендерини көтерип, отмек пиширген, софрага süt койган, кожасына леззеттли сабалы азырлаган. Абдулла ага бакчадан мейвалар пышып сатылганына кадар evde аш олажагына севинип, бакчага чалышмага кеткен. Амма чок вакыт кечмеген, фаркылуу максулатларга деништирилген шекер биткен. Кираз исе дагы пишмеди. Башка мейваларынын сөзү беле жок. Evdeki ашалачак шейлер кенеде биткен соң, бакчыван софрада каве дегирменден насылдыр чекилмейип калган bir kavе danechigini көрген. Tereң kokuz keçirip, o kavе danechigini Hartiye etken sandıcakka atıp, kapağını kapatkan. O zamandan beri sandıcak rafta turgan. Hiç kimse onun içine bakmagan. Bereket toplama vakıtı kelgen eken. Kefe bazarına satılık üçün yollanılacak meyve dolu sepetler ev içinde sıralanıp koyulgan. Бакчыван карысынын элинде Фрэнк юзу менен толу күчүк сепетчик бар экен. Оны рафтаки сандычак янына коймага ниетленген. Кадын сандычакны четке алмага тырышкан, ама о буюк болмаса да агыр экен. Фрэнк юзу менен сепетчикни табанга коюп, эв ханымы себебини угренмеге истеген. Сандычакны ачканда ичи кафе данелеринен толуу болгонун көрген. Шу дахасы evге келген Абдулла ага да өз көзлерине инанмаган. Шу кечеси кары кожа сандычакка отмек кесечигини койганлар. Ама эч бир мужизе болмаган. Невбеттеки кече олар сандычакка тавук юмуртасыны койган экенлер. Бекене эч бир шей болмаган. Ondan soң Абдулла ага Харти япканын хатırlап, сандычакка шекер кесечигини койган. Бакчыван ve карысынын кубанчына сандычак сабага шекер толган. Демекки, сандычакнын тылсымы тек шекер ve кавени чоклаштыра. Амма да Харти не кадар гүзел бакшыш этти.
деп бақчыван ве омур аркадашы бекленилмеген зеңгинликке кубанган экен. Абдулла ага эйлик севген bir инсан болгону үчүн тылсымлы сандычыкнын бакшышлары менен бүтүн комшулары менен пайлашкан экен. Бир аздан Окефе шээринде каве ве шекер дүканчыгын ачкан. Анда эпсini кавенен сыйлап, тылсымлы сандычык хакында икеяны аңлата экен. Эч кимсе у икеяге инанмай, ама бакчывандын эйликсеверлиги о күчүк дүканга чоң инсанны желп эткен. Шекер ве каве сатылуу менен баглуу иштер о кадар жакшы кеткен ки, Абдулла ага өз көйдөшлөрү үчүн жамик куруп болгон. О чогракны да бакмага девам эткен. Бакчасындагы мейвалары айны ойледи бек леззеттүү экен. О мейвалардан ве тылсымлы сандычыкнын шекеринден бакчыван карысы тарафынан азырланган татлы исе кой байрамларында эсас татлылык болгон. Бир аздан бакчывандын айлесинде 3 авлят, 2 кыз ве 1 оглан дүйнөгө келген. О daha da бактылуу болуп, эр бир дуасында она тылсымлы сандычыкны идея эткен картина анган экен.